Mijn naam is Bertolt Beerlage, ik ben opleidingsadviseur Akinang na GGZ Curaçao, ik ben docenten pa differente topiconang, uninang ta herstelzorg, otrota parte di respons, mi passion ta pa mi poriuda tour trahadonang den klinika pa nang ta wodu bong ekipa pa nang por deal kultur soto di situazione nang kunang por wodu confronta kune in nang por solucionar ding un forma mas bong pa patient pero pa nang tami. Nossa conta está é para uma pergunta, nos seguridade personal está ok, pero também handelen mensen waar hey, het ambiente está safe. En eigenlijk met zo'n pergunta, hey, het ambiente está safe, sim of não? Se você constatar que o ambiente não está safe, só que ele está safe back. Para só que o ambiente está safe back, pode por separar e nós handelen kuta brinca com outro. Por só que todo o material que você tem rondtibo, todo kost por vir een arma. Dus meestal waken op voor schuif toer het materiaal naar de banda, maar naar no probeer een arma ku meestal worden op elkaar kunnen. Ponto hopi importante met de handen in parte die ambiente ta toeschouwers henden dat kuta rond die incident. Henden dan otro cliënten dan otro henden dan en dat maakt uit naar onder costa. Pero henden kuta rond die incident nanta gasoline riba candela. Dus bom meester halen dan atrás, naar meester sali. En het laatste punt hier, kuta bom meester crea un salida para bom mes. En salida ta ku ora confrontar com situação de agressie, bom meester waak para bom mes. Oké, zie ik kost erbij robes. Mi por sali hier, mi por hoe voor die situatie zie of no. Un hele ding su rabia non te escucha fácil. Dus je zit er conta para nós tour. Dus dat betekent hoe je punten dan hier kunt worden mencionado. E pro mi parte, ora toch wordt een logra para la atención die un hende kuta rabia. Dan bom pavisa e tens para escucharme. Dus het ajuda também para de-escalar a situação. En si toch boke doen een instructie, kiko boke hoe je otro hende de hazi. Hoe zij actieaanwijzingen dan, den costan, de cuatro palabras como intervenir. Pero no usa la palabra no. Persona que palabra no, no te funciona en el cerebro. Si nos te dicen no da, que con el hace, es bij da. Dus doen een instructie in een forma, si kiko boke hoe je otro en de hace. Persona que se te doen dan también een directie, kiko bote verwachtingen. Dus se te ayudaba para de-escalar a situação outra vez. Hoop je agora nós estamos a confrontar com uma situação de agressie en dan kunnen bezig te brengen com outro. Nós primeiro pergunta tá, quem é começar? Quem é a Kiko? Se não te ajudava para solucionar a crise. A única coisa que pode criar é escalação. Nós vamos vai brincar com outro. Cada vez em training met doen een exemplo para que o treinador também para compreender. Se o nene está durante a comida não, é bezig para jogar riba um kos. Para botar interessante, passar of tá appel, of tá batata, of tá galinha, não. É kos mais estressado. Mesmo kos com situação de agressie, kiko boke, é situação de vira safe back. En para mim por lograr com a situação de vira safe back, mi meeste por separar e nos handen voor die outro. En die laatste sheets ding in training kunnen ons te praten over, bom mes, bom mag die confiar in bom mes. De punten dan hier moeten worden mencionado, bom no mes trabalha emoção moeten dominado, bom também pero hier está el punto que bom hoe wordt usa tour en medida dan verbal para intervenir in die situatie. Pero de laatste stap daar grijpt in fysiek ding of situatie. Pero de zee, bom mes realizar bom mes, maar grijpt in fysiek, de zee daar een escalatie in een situatie die agressie. Dus dat betekent ons te wezen, de zee echt dat last resort. En importante taak hoe we gaan realizeren mensen, met 10 habilidades. Para mim por solo para mim mes safety
para outro não, pero também para bonés. Então, esse é o ponto básico para nós tratar.